Evo nas danas u Špionici, evo kolega Vedran pokušava da vam dočara gdje smo, znači kod Haneriksa skrenut ćemo lijevo i idemo u voćni rasadnik u Špionici, a ovo snimamo ovdje prosto da vi znate ako želite da kupite sadnice gdje trebate krenuti i gdje trebate skrenuti. Ako idete iz smjera Brčkog, znači evo ovdje skrenete desno, ako idete iz pravca Srebrenika, kod Haneriksa skrenete lijevo i tu vam je na nekih 300 metara voćni rasadnik Srebrenik. Uskoro počinje prodaja sadnica, evo svašta nešto imate da kupite u voćnom rasadniku, šljive, kruške, jabuke, dunje, mušmule i tako dalje i tako dalje. Kad počinje prodaja, koliko koštaju sadnice i poneki savjet kako da sve ovo zasadite, a da vam bude onako uspješno i da uberete prve plodove čim prije. O tome ćemo malo s njima tamo u voćnom rasadniku, pa idemo saznati sve ovo što sam spomenula. Tačno počinje prodaja sadnica i kako teku te pripreme? Pa evo, trenutno radimo na skidanju lista i vađenju sadnica, tako da planiramo oko 20. oktobra da bi mogla da počne prodaja što se tiče našeg sadnog materijala. Evo već ste rekli, u našoj ponudi imamo širok asortiman od jabuka, kruški, šljiva, breskvi, trešnji, višnje, mušmulje, dune i tako, baš je širok asortiman. I to je to otprilike oko 20. oktobra planiramo da počne prodaja. Je li to otprilike i najbolje vrijeme za sadnju sadnica? Znam da nešto se sadi u proljeće, nešto čak i u zimu. Pa jeste. Puno je bolja ova jesenska sadnja nego proljetna, s tim da može i u proljeće sve dok ne počnu, ne krenu ti sokovi u biljci. Zato i ovo nismo htjeli prije 20. oktobra jer pratimo biljku, moraju da se povuku sokovi u korijen da bi sadnica bila spremna za sadnju. A rekao ste skidaju lišće, to se mora prije... Tako je, listovi moraju da se skinu, inače bi biljka dehidrirala prilikom vađenja, mora list. Malo joj mi potpomognemo, to je prirodni proces, list bi trebao sam da spadne, ali eto mi još malo pomognemo jer ima neki list koji ostane na njemu. Ono što će gledalce, pretpostavljam, ponajviše zanimati jesu cijene sadnica. Pa cijene sadnica će se kretati otprilike oko 4 marke. Većina njih imamo kalemljeni lješnjak koji je teži za proizvest, on će biti nešto skuplji. Evo rekli su mi neki da pitam je li ima kesten u ponudi? Pa kestenja imamo u ponudi, nije kalemljeni, ali je pitomi kesten, jestivi kesten. Da. Je li ima nešto što bi možda dobro došlo onima koji planiraju kupiti sadnice i zasaditi svoje voćnjake prilikom sadnje, na što posebno da obrate pažnju da bi to bilo što uspješnije? Pa mogli bi ukratko malo pojasniti ova česta pitanja koje ljudi postavljaju. Što se tiče sadnje, otprilike da bude neka širina, dubina i ostalo 50 puta 50, što se tiče rupe promjera i dubina nekih tako isto 50 cm. Dole u prvom tom donjem sloju da se malo izmiješa mineralno đubrivo, organsko đubrivo, stanjak i malo rahlije zemlje, pa preko toga ide sloj rahlije zemlje jer ne smije sadnica da dođe direktno u kontakt sa stanjakom. I onda naravno treba samo pratiti, mi to stručno zovemo korijenov vrat, odnosno ono mjesto gdje se kalemilo, da se sadnica ispod toga, odnosno to mjesto mora biti iznad zemlje nekih 2 do 5 cm, ono ostalo dole ide u zemlju. Evo, u ovom neobaveznom razgovoru smo spominjali poticaje, pa možda da Tako je, ove godine je vlada Tuzlanskog kantona stvarno izašla u susret poljoprivrednicima što se tiče poticaja na nove zasade, tako da imaju neki normativi, a to je da je ove godine
poticaja na Tuzlanskom kantonu. Što se tiče jabuke 8.000 maraka po hektaru, kruške 6.000 maraka po hektaru, šljive, trešnje, višnje 4.000 maraka po hektaru, s tim da je minimalno da bude pola hektara, odnosno 5 dunuma, da bi se ostvario poticaj, te moraju biti normativi što se tiče broja sadnica. Broj sadnica jabuka mora da bude 1650 i više po hektaru, kruške 1250 i više po hektaru, šljive 667 komada po hektaru, minimalno. Evo, odokativnom metodom zaključila sam, utvrdila da ponajviše šljive ovdje ima. Je li to najbolje šljiva ide ili? Pa tako je naše područje. Tako mi uvijek svake godine osluškujemo želje kupaca. Najviše nam je tražena šljiva, pretežno Stanley, čačanka rodna pa ljepotica i tako mi kalemimo otprilike ono što je najtraženije, najviše i kalemimo. U pravu ste, šljive mi imamo i najviše u ponudi. A je li ima nešto što se traži, a da još nema u ponudi, a da planirate obogatiti i proširiti ponudu? Pa uvijek ima neki zahtjeva, pa ćemo u dogledno vrijeme tako i rješavati kao što je ne znam, drinjak, oskoruša, ribizla, borovnica, malina kupina i to, pa ćemo širiti taj naš asortiman. Ima li još nešto evo za kraj da spomenemo što bi dobro došlo i gledalcima, a i što je vezano za voćni rasadnik? Pa jedino da nas posjete, da vide šta radimo, kako radimo i da smo dugo u ovom poslu, čak od 1977. Jučer smo proslavili 45. rođendan. I tako, hvala. Stvarno da imamo dugu tradiciju, evo vidjeli ste i ovdje da stvarno trudimo. Najveća boljka svih je da se pomiješa asortiment, jer ljudi tek u 3. i 4. godini kada vide plod, vide da nije ono što su tražili da su dobili. Mi se stvarno trudimo da ne miješamo taj asortiment i ako neko traži Stanley, da to bude Stanley ili ne znam, neka jabuka, neka kruška, ajdaredi slično, da baš bude ono što ljudi traže, da ih mi ispoštujemo i da dobiju tu sadnicu, a ne neku 10. Naravno, evo još jednom da spomenemo za gledalce, znači prodaja počinje zvanično 20. oktobra. Tako je. I da ih pozovemo da dođu na adresu. Normalno, uvijek mi smo širom otvorili sva vrata i prije prodaje, normalno i posle prodaje uvijek mogu da dođu, da se nama obrati bilo kakav savjet što se tiče poljoprivrede, što se tiče sadnica, rado ćemo pojasniti ono što mi znamo. Naravno. Hvala vam puno i idemo sad malo prohodati kroz voćni rasadnik da vidimo kako ide to vađenje sadnica i šta sve imaju ovdje u voćnom rasadniku.